Biyag ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulin tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda na siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. No agsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon ken kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ki dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos, Mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di kagbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta. Asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atob ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. Adda ti sabali a lalaki a kasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay deta ti jak mo manong. Isumot lang dyan cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda? Problemam daytan. Minda bakit, Rabiin?
Apay, hindi ka pala maturog. Sana pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y araramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No ammom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaol ti aldaw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito'y nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di amin da. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumot lagaya makas nila ti kalakana ken kuana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat. Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan ta, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo no niyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Patpatig kayo unay met anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawansyo. Agyaman na kunay, tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ay, Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. gagangay iti bakit akas kanyak ah. Ay, Lola,
Awan ka di pa'y ti damag yu kan ni nanang. Aging ga ita, awan, anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. 5 tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas may padas tamanan? Bakit ka ngaminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mat. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko nakalangaro doon. Apay ay adagulit ka si kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lola da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka nakwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersenak. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamay na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan lunay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Day ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid agitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola Yoko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, tatang.
Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulatan ay jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, pagbagay mo lang unay tabistida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumaro no nga agradwar, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan day. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor timang kita kenkwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit, anya ngay nga rod. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron nga agsubli iji sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli ak. Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mo't iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta na nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na puno data, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare.
Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laeng. Ibagam ka ni ading mo Aleya. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patib keren nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Santo yung nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Agdan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang agapo, auntie. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramitak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko, Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. anak. Sapay la kumata mapakawandak, iti aduan nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin ka ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kamin iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Sika ngay, Nanang. Anusan nyo at agna dito'y balay adakda kayo. Wanan Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. oray sa dino anak ko. Mabalin latta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. At damatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag ti tao. Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak,
Ngamduan atawon tinapalabas, nanang. Pasensya kan, Chari anak ko. Jak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti mangedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmanggad para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kaya't ko ti makaadal, nanang. Gusto ti high school na ilampas mo, Chari. Kaya't ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Sana na masakul day ta. Adula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaeng. Tinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalain. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang. Dagiti kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo. Mabalin mo ti sumbrag iti trabaho iti kastatawon mo. Makatulong kan kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrag kas sales lady. Ado ti agsapsapol iti sales lady iti ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan. Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaad ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Day takot ti madiken ka, sika lulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan ta pagsinsenyorita mo dito balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta. Imbis na makatulong kumamit. Ben, No kayat mo kuyugan kan Charay. Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.L.A. Ti kag pili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. Nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaanano si iti kanyak. Ngam ita, kaslaawanan patag ko kankwana. Gapo ka dita syuman naklaang. pasensya ka na anak ko. Awan mat mabalin ko. Masayang anak ngamin ititawan nga aglabas, nanang. Kaya't kunti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayanta nga anak ko. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpudno nga amak, nanang. Anya, Isulangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod impas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kankwana. Saan ka di? ha? Uwan, anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulan ta ti amak, nanang. Amok ang nasakit tinakam yu kankwana. Gaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kankwana, nanang. Mapantayo itayan ti amak. Saanan, Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti ado ang nagkurangan na. Barang matulungan na ka makaadal. Numabalin. Diyak kumakayat ngagkita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi akkada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat nga agkita kami. Mapantayo ko may ti lugar ta. Takayat ko amama mo ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige. Sika ti makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balay da ditoy. Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balayda. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo, iso ni Chari. Balasangan ti anak ta. Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama. Stop. Di nakaraopan. Dindo, aging ka ka diita.
Kat di mo Awan pa'y ka na lapat. kukun ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, no sumangputan ti asawa ka na kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardang anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Charity do. Nagtawad kan ka ti anak ka. Di mo ipilit dahil ta, Lolit. Pangasim, di na kong riribukon kunak may. Tindo. Jak ni namnama akas jay taramidon ti amak nanang. Ngam, apay akas jay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang, iso ka diya talaga ti pudnong amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin anobyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagden na kami iti amam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso a pinanawan nak idi masikog akon. Anya, Iso a talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nakpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. anyan. Nagsakit a panunutan, nanang. Ay ayak unay ti sitwasyon ta ita. Ala anak ko. Di ka unay aglidlitay. Tada ka si ti Diyos. Patyak adi nakabaybayaan anak ko. Kan ikarik nga aginggat si bibiyagak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang, taado ti Jack maipaaykan ka. Tamarigrig at hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pa'y laang, anak. Ano sa kunti makilabada? Bareng makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko. Nang runak at kasto ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpud nga amak. Ay ayak ti bagik iti kasto amang mangag kan makitkita kita. Naimbaglaangan tadati na ka mang ipatpatag kanyak. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. When manang Elvi, Agsangsangit ka di, Chari. saan manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman ana imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Diyak laing pagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvi. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpat mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpat kan nagagat ka. Kaya't ko kumaatunuyan ti arapahaap ko nga ore kasto ti kasasaad ti panagbiag mi manang. Wala, di ka mapukawan itinamnama. Basta aramidam ti rumbang. Kat ni Apo Diyos ti pagkapnam. Ta iso ti mang bayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Nanang, agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni manang Elvi akalugaran tayo iti katulong da. Anya, di umadayo ka anak ko. Kapilitan ananang. Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod nanang. Nutimot pan nakilablabada. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng Elvi ti agpalpalabakan niya. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam. Agkatulong kay di Manila, kunam? Sika, Chari? Uwan tatang. Nasingpet ka no ti ina ni manang Elvi. Kayat ko ti sweldo ngayong bagana. Malala, sika.
Ti importante, agsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo. Kagudwan tula siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa tatang. Agornongak para iti pagadal konto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, tsare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanya. Di nakawagan iti ma'am. Ha? Ala, sapay ko mga rot na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, tiya si kaswam dito'y. Kandag itidingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang arod, aginana ka pa'y. Tamo ka na banog ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan ngagpapaay ka kas babaonan mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa iti ag-eskwela no kayat mo. Uwan nga rod ko man, nana. Amok makat akayat mo ti agadal. Sanay ha? Uwan, nana. Jak ilibak dayta. Kunak ngagtuloyak to ngam. Jak matla makaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mo't dagiti doa kakabsat ko para iti panagadal da. Siya timang tulungkan ka. Dagiti kaskan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga ag-eskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko man, nana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasan ko. Siya ti makamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana. Pasig nga ubing dagiti kaadalak. Kaduan kadakwada ti agtawan iti 17. Idin to ta siya, 25 kon. Ngam saan na bale? Saan mo't amadlaw? Basbasitak nga mga isuda. Isa akas lain inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta na sing pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman nakunay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello! Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Kwa, jak ngaminan agsusweldo. Anya! Anya pa'y langar ti araramitin di tano, di ka magsusul daw. Nagawikan, tumulong kay ti trabaho di tao eh. Jak pa agawid, tatang. Ay, agsaysayang kalati oras mo dita. Apay, adi na ka susulduan. Nagikat ka, iti trabaho. Saan, tatang? Ay, tapay nga rin, adi na ka swelduan nga eh. Ay, idaro mo ita. At nakastaya mo. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumachos ko. No nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga ag-eskwela. Iso nga ilimod ko pa'y laang ti panagadal ko. Ay, saan ngagpampanunot na diyang anak mo, Lolet? Uray di nasusulduan, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga rin ngagpampanunot? Utuundan sa mutan dyan, anak mo. Ay, awagam, tapagawid mo. Agsaysayang laiti oras kan aldaw na ijay. Awang pa'y maitultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang! Ngam pa nga asiyo Diyo pa'y laibagbaga ka ni tatang agad adalak. Ala, namnamaam na ita anak ko. Amo kun ti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na dayta.
Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na dayta. Ay, agyaman ak nanang. Nasingpot ti amok. Isu ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agad ka. Wananang. Ala, tadamagag to kin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to itinatnateng ken prutas. Taitad mo iti amom. Ay na, nagadumot na gituyan a prutas ken nateng nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Ken pangramanan nyo meten iti mulam eh. Ay kat agyaman nak angarod nana. Inlasin ko meten tay para kada kayo. Sa bali laeng day ta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyaman nak nana. Bayadak dagito ay nasaanan balasang ko. Jak pabayadan day ta. Nakasingsingpot kayo ngamin. Kastabot ten ja inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakam ken kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo matan nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagamtukin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyos ak no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagaktokin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manen aya. Balsag na kisya nga wanan bain. Saka ti karkaritindan. Uray, aduda, saki na kamunan. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran ta na barbartekan. Di na labdan tayo pakita ka nagi jayan. Dayo, asak di arin dito'y. Saan mo nga amudag ijay? Kanagaduda. Di ka agar aramig, Ben. Ay, di na labdan. Saka ti mapapabainan. Iso nga, ikakmanay da iti pagnakmanda. Ay na, Auntie Lulit! Ingkanawaan ni Tata Ben, ije kasaran! Agulgulo! Anya, Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki ije kasaran, nana. Pati dagiti tanod! Ay, nakalabanan nan! anya, misigay tayo nakitaan baraw. Saka ka, natukul sana. Anyat napasabakan ka. Pinangkur na ti saka, natukul sana. Ala, grabe mo tinamayandan dita sa akamben. Apay ngamin aya, anyat inaramin mo. Jak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo nana. Gapo iti ado na itulong yu kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kag sangit, balasang ko. Agragsak kakit di, tamaysakan a maestra. Kat na ipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvi nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit kam. Tapatyak ang matulungan na kaday chay. Tapadam ang maestra ti anak ko. Agyamanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan na ita. Para kan ka ti balikim, Chari. Saan apara kada kami? Ay na, agyamanak takaskan ka tinagbalin nga anak ka. Natudyo ka, nasingpot ka nga anak. Katit lakamo mo, ti supapak ti ado a sakripisyo, anak ko. Pasensya akan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganakan ka. Tadi ka matla natulungan na pulos. Sa bali a tao tinang tulong kan ka. Nanang, di yu sawan ti kasta. No pay awan ti pinansyal nga intulong yu kanyak.
Di kay mo't nagsarday anang ipatag kanyak. Iti likodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak, kan ti pudpudno nga amak. Nabuslon apam matag ti impaayo kanyak nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, adto yan ti kapiyo, tatang. Ay, agyam manak Chari. Naimbag ka pa'y. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngam dagiti addim, di dak maanusan. Ay, masyanak mo't ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka rod. Urad sa rukod ko, marigatan naklakta. Mababay nakin ka, Chari. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day giant. Lipatan yun, tatang. Nabayagan ang napakawan kayo. May baga oras mo, Chari, anak. Tatang? Uy, anak ko. Agyam anak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na kuma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti unag ti pagsaritaan tayo, tatang. Api akim mutong kayo. Naitati may sarason ngay mayak, anak. At nadagsinasakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kayat ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ka. Sorry, anak. Amo ka siya ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngayon bagak ti kasjay. Iso sorry Sapay la ko mata mapakawan na. Chari, anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas, tatang. Tano siyak, linipat kong dayta. Tano lagi pak, agsakit laang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat agi mulay ti sakit tinakam. Kat imbes nga aramidak ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitinam. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasulak. Sakbaya matayak. Pakawanan nak. Padya kon masulnitan tinagkurangakan ka, anak ko. Biyag ti tao. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kon amare, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perperme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati Shaggy. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanyak anya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pilagulimat! Kuddutan ka makitam! Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasun na. Masurunak! Tila pagpagatang na! Awang nga kwarta! Agulimag kan kunak na maysa! Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Anyat na muna nga, kat duwala ti tawin na. Anyat kahit nagatangin aya. Gumatang kano iti ayam na. Ken mangan kano iti ice cream ka o magkwarta. Ha?
Oh, atoy. Ala. In kay gatanganen, ading. Tapno agtanan. Ala pay laing ti dua gasot. Oh. Umdas ayamot dayta. Kurang Anayo mo na limagaso. Taigatang ko iti si daon ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod. Adtoy. Ala, in kay gatanganan ni Balong iti ay ayam na. Takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang ka nga agpukay sa friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukay sa kanyak. Talaga nga papinta sa mteropak. Ay, na. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayad ko. Bagi monte supply na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin. Ay, saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maig-igam ang mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Una ata na saya at kamot kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, nga maawan mati maig-igam ang mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakaanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay na, saan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imut. Ngam, panuno matibagim Nalo kaya ka nga minunay kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasyanak kadakwada, Lin. Ngamin, awan nagadalan da. Kat marigatan da makastrak iti trabaho. Ay na, saan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadala mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir ken kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam ngamin ta iso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin adun nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ije Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan, Manong. Ikarik, no adda akto ni Jabrod. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agsweldo Apay nga kasta. Unfair ati kasta nga aramidam. Tulungam ni Viron. Ngamsyak, saan? Kapsat na kami adwa. Marvin, una enta kumapay ni Viron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat matan ti biyagda. Isyak ati una atulungan. Talalaki Pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na. Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylag aman nak, kabagais. Marvin. Adda pa paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagais. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulanin ti napalapas? Di ka kadi pa flight? Pagkawanin nak Manong, ngam na peke Aniya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Aniya? Kasano nga rodem? Sabi inututang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, Manong. Jak nagayatan. Sorry.
Day tangamen, timadikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katag iti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Viron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Ha! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minin dagiti kakabsat ko ay nga mala. Anya nga rod. Tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka na gitay. Awala ta mo kaon. Nan, kwarta man gitay. Dahil naggumatang iti sinan. Adda si da na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ka. Na. Ikan na kiti limang asot. Nabartek kayo, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba single, no imutan nak ngamam? Ay, lagi-lagi pa ma, no saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawag. Burakang amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakang. Ay, mabitla nga rod, tatang. Si Kamat Gayam, Lin. Nakapasyar kamat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman je parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlakot akin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga rod tatan, friend? Problema nga rod dagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad dat. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma parlor. Kompleto damat kanon. Ala, baya am taag damaga kadagita amok. Barang adati pang isarakandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwin Nasaysaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later.Ag-apply kay Jayan.Ag-abroad ka kiday. Winmat nga min, manong. Manumot lat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Anong saklangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis.Ag-abroad ka kiday. Uray tawan mo ti gastusam. Ta fly now pay later dayay. Winmat nga min, manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami nga ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagriga ta panawan dagiti anak mi. Si ka agabroad, ta single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, manong. Wan nga rod, amumbat nga awan permanente a trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto. Saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kasumakitam mo it. Siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagiti akakamsat mo. Panunutom da kita arigat ka, alak ka. Lumabalain, jak kaya tiag biyahe, tamaulawak. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may ikawa may adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitek, siyak ti pauitam iti kwarta, ha?
Tasakto timang titi kwarta kadagiti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagatag paisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patyain. Jakto pa'y makasinsidan iti na emas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaisaw. Ay sus! Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipatan di kabsatyaw! Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa na nga gabraud. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguron day jay. Ngam, usaran na lang ata iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah, bayan yaw. Tano umawag. Pagong taktuman. Kimutunga kaon. Tawan maigatang iti makal. Uray dagiti anak ko. Awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun. Nakapay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guran yo, kararagan yo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga saanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan yo, kararagan yo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat ati rigat na ija abroad. Manang Lin? Imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo? No, kayat mo. Ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay atrabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No kayat mo. Mapangkay jay ta okay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, taawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantayo nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko taawan, Manang Lin. Makonsensyaak, no adadag sa mapasamak kan kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit kan kwa na nga agabrod. Agyaman aken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidam ti kastoy, tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida. Handa man lang nga mapanunot ti rigat mo itabrod. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta. Basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya. Isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado nga agdandanag da. Bayam nga agdanagda. Tapno mapanunot da matibidot da. Lin. Pangkitaan ano napatag kamatlaan kanya da. Adaman kwarta, muno awan. Agyaman nagiti pa nang isakit mo kanya, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jakto nagsubli dito abroad. Mare,
Dakan? Uwan, tatang. Kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ko kwa, mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo, Uwan, tatang. Kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, le, apay ngay? Kwa. Basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay? Anyalat ko dito yan ngay? Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga ron dito ngay? Agi na naagpay, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, sa arin niya oso da ita, ina na ita. Tanarigat ti biyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalat tapag sa pula, manong. Uwan to, saan pa'y nga ita? Pag naagpay, Veron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Veron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatam nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, ading. Kat, apay ngay, nangaramatam nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Ininted mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram manong. Di mon problema, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok day ta, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makikita rumor iji balayo. Adda iji balay, agpadpadakal. Maturog manganlat kuen na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabrod lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo, Simadot mo tanda jakab satyaw. Masurunak. Masikura nga mangkit kita iji balay. Jayla agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin Ay na, ungetak nga unget ngam awan medengdenggen na. May stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na, tas ikatikad kadwana titi balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo nga ramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y, Veron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan. Pambar? Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason dagiti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga uray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na. Lin. Idak man viit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up check up ka. Saanan, friend, tanay pusin ti kwartak. Kastoy kon. Urayak lang ti kideng ko. Total, awanan ti patag ko iti pamilya. Ay, ala, saan hanggang agsaw iti kasta. Ay na, ada kaasi ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend.
Tadyak kaya't amay na yun nakpay, apag problemahan da. Anya? Ha? Masapol nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsatyo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya? Masapol ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka. Pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. Di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsulisit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agremedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka. Aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan mo't lamutay. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo. Ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Idi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta. Itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan nyo matatiado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo talikodan yo. Kapamilya yo paymat nga ron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo no ada pa kairanudan yo. Ngam tatawanan kwarta na kasta kayon. Akaslasaan nyo nga kapkapin ano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglag ipan nyo nga narigat ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo't tungam. Nagpusyaw ka. Mayat latamat. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays. Nakakaasim at tilangam. Italaan da ito ay. Patsik aging bagag tumatlaan. Anak ko. Pakawanan nak. Konak no. Agpampambar kala ide. Pakawanan nak kuma. Uray siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Tas ibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong. Patpat kanda ka. Kandimi kaya tamapukaw ka kada kami. Pagyaman. Patpat gan kayo matunay. Biyag. Di tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingkita lang arude. Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpun no dya kabinit mo iti bado. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan Anya?
Nagadumot ang paggastusan mo, bakit? Katun tani recognition di anak ta ije pagadalan da. At da honor di anak ta. Masapul mat abong ka ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan na kun ay ti kwarta. No di ikan, inakumutang iti karuba. Si kamot la ti utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi ka sa talangan, bakit? Anya mo dito bestida ngay? Backless may? Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Ta naglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan ta lukmag mo. Sukatam dito. Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tate agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si kaya at adda honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan dyan anak ta. Diyak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan teraramidan na. Si kangay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang mo. May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. At dakamot dito'y pagadalan, Rosie. Apay, at damot aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Sana ame. Basta ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaron no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang. Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito'y bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi nanang. Pagripaswan nagpailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang unag tibalay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba abulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudol ti utak da. Jayla agpapaanawa ter aramidan da. Agrelax ak pumamot nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab 8 dito ruwar ti balay yung ame. Midmidal sa amay dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa dito ruwar ti nang isab itam ka dagito yung ngay. Mabasaan og daw. Isar ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito. Aya, Tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emala kanya. malakanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Ni abila nga asawam ti imalaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dalaang iti unag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing ije pagadalanda. Iso anakul na tautak mo, tabulakbol ka. Kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan.
Ni Rhea ngay nana. Ay di mo disturbon ti anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Ha? Di da kay ngamin isursuro dagiti dadakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Naimbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman, ti kadat medal na akanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa am ngay. Kasano? Nagmudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San ano saya ati kas nga ibagbagam? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaeng, tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba, nagngungudel ti ulo da. Ay apo, di mo rubang apagtang si ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Un angem san amasapol nga uyawan dagiti daddo mga ubing bakit. Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat planom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sapay ag eskwela nana. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amang ano jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bul At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo nanang. No agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo nanang. Nabayag mo at ajak nakitkita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan masayang ti pagtuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di Makamu sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, ngam di yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado mabagsak to laeng dayjay. Ay, katpadasan na lata. Diyan ngamin barkada na timang disdisturbukan ko na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kamblawan da ka anak ko. Nakalpas kamot laangan iti panagadan mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yon ang paadal kanyak, tatang. Pagrepengan mi dahi sa kasdadakkel mo anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makiasawa. Tapno saan ka maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo ami. At day ta kamanan ako nak. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa mapasamak dayta nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Ay na, agyaman naktasaan na kami apina ay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan.
Amo kami dirigat yung kanitatang nanang. Iso nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay, anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Kahit makasapul tumat Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mat anak kagradwar. Katawan mat amuna. Iso nga imposible ang makastrag iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamot. Agpaisumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagradwar ngagpaiso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho, anak ko? Awan mat din tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan dak. Ngam awan mat. Nala, urayam latan, anak ko. Sana mabali na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, lukas na. Nagsweldo ka, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga dayo pa'y mapasamak dayta. Nasayaat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Pangurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Jakmat lang amin makastrike iti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyo na nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan nanang. Inadal ko ito online. Anya? Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. Sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta, anak ko. Agyamanak nanang. Awanan. Talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Gatbay aman o kasla ti kayat na. Nagagitkid ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mo't nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasigurado di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya jayan na. Kunak tuma nga main, amasayang laeng ti kwarta da Rosie. Ta saan ang makatrabaho di anak na? Bakay, di ka mang tagibasait iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo amaw ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanao. Ay na insan. Kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga ron insan. Katagyaman ako na ka ha. Taga po iti pautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit di man. Nagdakkel pa yung tibalayo. Kan nagpintas dagiti lugan mo insan.
Sana all. Di ka man insan. Nabakbak ng gamot lang ng siyak ah. Ah? Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipod iti apo dagita insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, anot kita ang litatawa ami. Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga baknangan da dya tao. Oh, ket anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapankeng kwa na. Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anang udel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat keng kwa na ang trabaho. Ngamita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat tibiyagnan, ngamdya anak ta. Ay, huwan nga ron. Apay ngay akas jay. Addan samat pilpilyan ni gas at apapintasan tibiyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasan matiag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay, nanang. Diyak kala, anti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalayang kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas tibiyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo, nanang. Nagbak nang aminin da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Kun sasagay sadan itilugan kadag iti dadakkel na. Wen tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wen nga rod. Bigla mo't abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay may kayo ami. Kunaklano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano ti agibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana nun ti anak mo, Rosie. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak may? Naisalteklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit laang. Kunak nga negosyo mo't, ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay, kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo't ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rosie. Oh, at itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti bendisyon na mawawat ko, nana. Manipot kiniapo. Ay na, pakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayo ti tumultulong kada kami akalukarad nyo. Lipatan yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pula niyo titulong? Di kay kumagbain o masidag kada kami, ha? Ay na, agyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya.